S nama Milan Vukotić je danas prve minute u dresu Zrinskog, odmah dva pogotka. Kako si zadovoljan svojim prvim neslužbenim nastupom za Zrinski? Ma da, eto, nije mogao bolje nastupiti ta dva gola. Stvarno sam zadovoljan. Ekipa je dala svoj maksimum, nisam samo ja taj koji je izborio ta dva gola, svi su mi pomogli i super ekipa na najboljem mogućem nivou. Već si nekih 10 dana sa ekipom Zrinskog, kakvi su prvi dojmovi? Pa eto, super, malo je vrijeme, da kažem, malo lošije za taj trening i tu pripremu, ali mi dajemo sve od sebe, kako mi, tako i treneri. Mislim da će ovo biti najbolji dio što se tiče nas. Prije dolaska u Zrinski nastupao si za ekipu Tabora u Sloveniji. Kako je uopće došlo do tvog dolaska u aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine? Pa eto, dobra, da kažem, nije bilo toliko dobro u Tabor Sežani, nismo se baš najbolje poklopili, ali eto, taj poziv iz Zrinskog je došao ka meni i prihvatio sam, nisam se ni razmišljao. Kaži nam malo više o svojoj dosadašnjoj karijeri. Počeo si u budućnosti iz Podgorice, zatim odlazak u Dinamo, sada je bila posudba i još si uvijek aktualni igrač Dinamo. Da, pa došao sam iz budućnosti u Dinamo, odigrao sam tamo nekih 20-30 utakmica prve lige, došao sam gore u Dinamo B, tamo nisam u startu igrao, ali eto, svojim zalaganjem, trudom i željom sam pokazao da mogu i eto, počeo sam tamo da igram, nakon toga u Tabor Sežani i sad evo tu. Koje su tvoje ambicije u Zrinskog? Zrinski uvijek teži ka najviše plasman. Pa eto, htio bih da osvojim sa njima duplu krunu, to bi mi želja bila, želja cijele ekipe, želja svih i da ćemo sve od sebe.